Give and take policy alam don kachitok ajoy ni si West Karbiang long along suluk sodak atomon nang kejapusi jai katharpen kepangda. Umtira pen don sirkep arat kibi pro putak SDB deben tiso hemalong phirangkya mai kangni. Bokajan LAC angkang prikjam a constituency along kaching thura sai keding chi aphan Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin pen long e kesom. Amar Jiwan adawai kinang ji atumaphan isi birta kemi. Bangso adawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long pon ikji. Lapenan parta nang lina hok damde hem toblun pen nang li hem an nang ke pathon kok mati home delivery awar sai setami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jiwan. Nili, kuan lo ni, doktor along ase ke celang, doktor adawai ke cu nili, cujian culu celang lo, sita mimi, la pentenon ilitum karbihijan, ili musu tum, ansusi, Amar Jiwan adawai ke paklang dun pen, kiwan ke tek pen, ke cini pen, nili pan, la so adawai nili, ke cu endun long, ke cu dun long pen. Nili la anak kesu pen nili thur un ipin pen akesu Amar Jiwan adawai kichusi nili non kimelo gastric kesu pen inang ningkan dolo sita gomna adawai kapusan si golaghat pen pakapre pharmacy pen kewan chopik lo ador kesu adawai chopik lo bonda thangna lang thek long le bonda Amar Jiwan ku Abangso Ayurvedic adawai kichupen, prai ciklojoni an bang nili cutang lo, abangso kichupen nili ang tek cilong si, non nili kichun da muncot lo, nili ning kikru, kathok vai kisu, lapen ke pokso pokang la katuk vianta, non nipon bomosan si nili cetelong lo. Clardak pen kachini jiapan troxy 5 hini tro ho 5 Troxy nerkapalong humri ignon. Kardom, Karbiang long life adaba birta long pen nilisami mirinan sepi pinia birtang ton pen arjuponik tha. Non malong West Karbiang long jirikindeng hawar muthade pen am ialong Karbiang long entry tax get hai hui chomang mate khasiatum nang phangno nang kateng kheng lake Assam pen Meghalaya sorkarang bong give and take policy mate kipi kedeng alamdon kachekroy long Karbiang long Autonomous Council CEM MP MLA atumta kachedon dun ajoksi lapuson kichar vosai nang do bom pusi pherangkya mai long APHLC amai phu je ai kathar pen ningje pon Kidam tang jangmi poni phai kritroxia ni West Karbiang long lapen Meghalaya ahoi lason si mothade lapen mojem lapen anparta khanduli long kedo Karbiang long entry tax get sitami chumang atum wang paksi nang pridaklo Bangso get tang ki pri pinyarni anke Hithi ruita kipleng thupo Hithi rui pleng de pita Karbiang long Autonomous Council ke charitum alam ki ke dolong ke pale dam ka videta jok ke dam tang jangmi poni phai inkora ke thomani District Press Club of Karbiang long sai hemalong All Party Hills Leaders Conference hin pen pherangkya mai kangni Bangso pherangkya mai long kaningji pona tengki ke charwo sai ahoya long le long Karbiang long Autonomous Council ke chariatum ke dam tang Meghalaya pen Assam sarkar atum Give and take mati kipi keding along Karbiang long Autonomous Council CEM EM pen kedanglok MP MLA atum anta chedon dun det lopusi APHLC amai phu ja ai kathar pen ningje pon CEM ke hai MLA atum lapen MP atum da chekroy dun det halamang so seta ilitum hanang than det le nonamat ke koloso arong he huisi Meghalaya phanon ki pidet loma ke nang than thede Chumang pen Karbia khayang bong ke charwo abidi lang no bangki ington nangji Nang litum Karbiang long le bangki Meghalaya atuma phan kupu anat along le kipima rada phan thandak nangji puta pherangkya mai long ningje pontu Chumang la pen Karbiang bong ache pohong kapachu bay pen ajo kapachu pohong la bangke ington nangji thandak nangi kolo long le kolo arong si ki pitang lama Thandak nangi West Karbiang long le Meghalaya phat long le ki pialar abangki Kamrup Metro District along kedo Chomang pen Karbia khai tum kedo long le abangki non ke Bornir hat pen Khanapara anabangki Assam atum cherai long puputa ningje pontu Laso Metro District
amunit atum si non ke berni hat pen ha khana paraan cumang atum la pen karbia tum along li alang li tum long lok po halak ke NG larsi Assamese atum ka che rai long ji larsi ili tum along li abam ke meghaloi phan ki pithulo Bangso ke charwo hut mutha de aradatum abiri bithungalong kana hokdun do anabangki Karbi Anglong Autonomous Council hin pensi compensation piponang ji lapen give and take policy mate ki pi kedeng abangki chi en thunang ji pusi pherangke amai long ningje pontu hanga luksan hoise to compensation hon kale দিব লাগে আৰু আমাৰ এই give and take to agreement to cancel কৰিব লাগে এইটোৱে কথা আৰু যদি কেনসেল নহয় তেতিয়াহলে তেওঁলোকে খোলা কৈ ক'ব লাগে কোনটো এৰিয়া দিয়া হৈছে এইটো ইমিডিয়েটলি আমাৰ বিজেপি চৰকাৰে ক'ব লাগে News Report Karbi Anglong Live Kidam tangjang mi poni phai ingkorai siarni umchera hawara longpen kopi kosona lampenoni don sirkep arara tuma bangki umchera berupsi tiso hemisi alam ke patepek ajok nangplung lapusi sorkari rongasar deben tiso arara phan akoy arbok ponlu Nijang Karbi Anglong hamren rongsobi pen kilometer krehini sose kahelo hakko pen rong kachukim kithir klong umchera tiso rong amekar don sirkep araratum umchera tiso arong che odikangse kapregalong rong chukim damlo kidam joi don sirkep araratum hien pen kaningje ponatengke tiso sor hembang isi alam kache kroi kre ajoksi nituma phan rong pen nangplung etpusi rada phan akoy iponlo Bangso puthak umchera SDP deben tiso a hemalong kidam tangjang mi poni phai ingkora ke thomani therangkya mai paduponsi akoy ki pe puthak lamklar chipi pon Bangso pherangkya mai longpen sarkari rongasar deben tiso akoy ki pe puthak klardak waidak pen rongroop arlo kechari anparta longle phelang hidi kacherai nangji alam rai kitok alam the angton pen pherangkya mai long ningje pon Iltum hawar pen ki plung rong pen ki plung ke fupedasi long lia pata ta klemana wan ta ki pula ta penon do boma vetian ta da heta cikuri ciklem no cipulo la pen ke iltum isia dokumen do veg na yin ta pen hoga dam heta hoga do heta dokumen ke na sot no na dina kai ke ta mi kai ta than tong lo la pa ke ta mi dok dok odam ta la sini hang thailo inut pen inut phana julo ta theman ni dai to do ni sarkar munit Ison cuma thasi, sokara munir lo lepen rong loh si, alam tuang pada ati pen penesi, alam tu mani hangsi, dapat cekrek lo. Umchera rong amen puthot sarmuplong amen ki iralong kapache thang anparda adi mamekar ki do ke thak aputhak lapen armu aphai nang papat bom ajoini longle phelang do an sarbang pho chingrum si kedam tang surihini ra ingkora thom ar koini phai ingkora trogani SDP deben tiso hemalong mai ingi ponsi kinang sot alam chingki chingwai ponsi lamrai kideng ponalam the than pachini pon do je muni datung ke arniwang si nang kambom sita long lege ching yok je da rapot aning kanwang ari ke panalong ke permanent khitia bangke claim ponang nelo soka khitian le claim pon chotnot nang yong si pinia check e pondet pinia yaru claim pondet polote mo phio wi tom bangke abagan da klema thai belo arit cho pana thai belo halasum ni long lisi lang det po komane abang pu abang ke pining aning kan tiki in thek thedalo mua phi ke tiki ri mane halabang suran ta tiki thek thedet po la puson alam lang pensi je rong aku ngarayan ke ake thepo ke bagan klem nang nelo ha char e klem nang posi la ke alang li tum tisu tum det telega chingwai galilo mikar mithur do an pensi chingwai rapsar pensi isia resolution deng si agenda deng pensi ciperai pon rong penabangke alang lituma phan ke padam toy lapuke avi damde ku pensi lagdam ji atum do an ka chingwai pa hem so bom si elong chingwai dom chom elong chingwai dam chom la son si do bom sta alang tum si dak badua sar phanda paruje alang tum me kar tum ki thurja tum an si chingwai chom chom elong chingwai chom chom la person si alang tum claim lo la person ot bang si alang litum phan long le ki pipe la putakali nilituma hien pen kaddu kave ki do ke thakalong le pen ki danglok chuklem chodamalong le setami piponsi kaddu kave chiritrok an along le pipon lo la pen patta setami chisma pon nang poputa than pon lo
La sinili to maphat nang kiplung ku akoi nang kipia lama bangke ahok kali pesi khelang kya mai long ningje pong tum cerah ki so embang apa nong no ki ju la ke nang ki plung pusi nang ki pu tala salam mang ki plung kali ong si nili tum ke e don pen ciri hinini la ke do dim pipo la pen ki chung ha thai ta ha bordan tu e don pen ciri ni pipo la pen ke hidi dong le phelang do tum sita hidi akung ciri cela chu paria thai la ta ciri ni pielang la si don pen ciri trop trop ai sap ke alang tum panong le pitang lo la ke puta ci salam rap nang pu pusi bomba pen tala salam te piklang po Hamren ten Daniel Ingki Karbiang Long Lai Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Pen Jangmi Ponipai Inkora Hiniarni Bokajan Eli Siangkang Diopani Constituency Nilip Constituency Lapen Dwarbaguri Constituency along Mukhya Mantri Pakipat Scheme Lapen CM Untied Fund Scheme Pen Kachingthur Asaimo Kedeng Jiapan Long E Kisompon Lason si kidamtang Jangmi Ponipai Inkora ke thomani Adapor Phai Sirkep Apor Pen Diopani Constituency along Mukhya Mantri Pakipat Scheme Pen Kilometer hini sose ajak atowar aphan kuti hini ra lak trokebra troksi atangka pen mesen atowar kaselamji aphan Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Pen long e somponlo Lapen nilip MAC constituency ke parlo Longdon Baptist Church Sunday School ke thana hemalong EC mesen ke sanga hemate guest house ki kim kerangji aphan CM Untied Scheme Pen kuti thongke batangka panong pen ki kim kerangji aphan long e sompon Lapen chuki hola pen lobong khat ka cheleng atowar ki claim ki pangching ponji lapen rongbong khat pen de huria jak atowar ka selam ponji aphan Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Muminari Dengpen long e sompon lo Don panda nilhin men kardom PPG lo kardom nilimen Samson nilino nang kahomri lage panjana hawar silong sido labangso nili karjabadim lage chuki hola pen mera biti kacheleng atowar la long sin non nili arjab lo labangso nilinon napaklang pon jialam thebang ala no labangso atowar komentuan ningkan pen lo ne labangso towar kacheleng pen anarat tum kisung dulo at labangso dim langbung pen cenglok labangso towar long ado we kacheleng tum tu kisung pen anat tum labangso towar long pedam ke bang tum duk lo la pen sung lo la pen jasemet lo ka charli tum la pen anparta kisu si kecelang atum kitam ke bang akitu kisung penan citong pon lo tapi nona bang ke pinia bang ke labang so towar sangat adalong pe ladak merabiti panjan lam kilometer ho adima phan bang ke labang so towar ki claim ponji phan pini MLA Numal Mumin lapen dak nilip MSC Pubitro long pi at tumari deng pen long isom pono Bangso long eke sompon along nilip MAC Pubitro Rongpi Mongol Singh Singnar Karbiang Autonomous Council Board Chairman Ran Rongpi lapen prekjam a constituency a VDC Chairman Mondol President Secretary pen ke chenglok pen nang an brat chetong dun si bangso sai mesen pen pachun pon Anjan to was Nangundu. MLA signature project under signature यहाँ पे जो 5 किलोमीटर तो प्राय 6 किलो आगे এটা লংবন্দে টু আপার 8 কিলোমিটার তো নিয়ার अबाउट 6 কিলো আর এটা আমি গেস্ট হাউস সিচুয়েশন আনটাইড ফান্ড 30 লাখ নিয়ার अबाउट 14-15 কিলো আগে প্রজেক্ট ফাউন্ডেশন স্টোন নেই করা একটা কাম আরম্ভ করছে আপনারা দেখেছেন সেন্টার লেন কমপ্লিট হয়েছে all Bukajan ele long 26 knows a breeze nang pilo nang selek lo la soang bong nili bahawar long tame 6 knows mane breeze lock si frog an litum long pon lo nili bahawar tame kasi la so frog along hala so breeze ta dolo la pen lang sumipi bera na thu silunjan pe bangchot silunjan pen 5 kilometer bangchot hala dak tame se breeze dogi kasi la so exam adin nili bahawar long tame non kibanji pining pen 6 frog an litum breeze lampon Koilamati pen Samson Ingti Karbiang Long Live Jangmi Poni Phaing Kore Isiarni non malom Meghalaya lapen West Karbiang Long aduya hoyalong kedo rong malom aduya hoyalam pen pindangan soluk sodak atomon kijap thekpon long lo
Lapusona por hud a hokpet alam kachini ponjia phanpura rada cyclem bang lapen hamphang asongja po khorsing teron lapen ari sangkho tu muthade bi pu karbia rong along an kahumri dam padolo Labangso kahumri dam hud khorsing teron along kachirap dun saising rongpi Rabindra rongpi sarsing ingleng karbilo charli asongja po lapen muthabe arong amekar sar imbeatum chetong dun rinti Muthade bi lake Zirikendeng police station ke parlopon karbia ronglo Labangso rong along dong trok ner kebra trok sose adona mekardo Labangso rong lake ahok pet Meghalaya lapen West Karbianglong aduya hoy pen kahelo West Karbianglong arlo kilometer thongkep anbak duji Pinpur dam sinang kedam tang jangmi puni phai kritrok siani Meghalaya sor West Karbianglong arlo kedo mojem lapen tebok terai arong atum chingrum si Muthade bi along an wangpen muthade arong asora tumaphan pasik saklo Birta kirip dunlong atengke labangso por hut otlang no tumaphan nangki japon lake Meghalaya along ripen kewang Meghalaya police lapen khasi student union mate KSU asongja atum henlo Labangso hut jo itcho da thengpi thengprang thesere arong hai hui setami phalang no pi te kang lablo Jesemet pen kano hokdon lake chandana ke lok cinnamon kowe bithi limu hendo Lapen jongsi kewang jilangani pen khasia rong asoratum arona tangateng kroidunde pulotangte sodak akasik sak dokokji pu ke therponta du pusi muthade rong asoratum pen thanpon Muthade bi lapen mojema rong along lamki kedolaki akimi kalilo Bon sitame hinia rong angbong monsam ke padoji aphan pura ke damtang aningkan pai pai chiklo ni phai thongke brai siar ni si monsamalam dom chetok ponlo Halapu rada cyclem bang lapen hamphang asongja po khorsing terona hin pen lam theke paklang pon ke lapu henlo kidam tang jangmi poni phai kritrok siani West Karbianglong arlo Muthade bi arong along soluk sodak apor hud Meghalaya raikom sai khiatum ke dodun ko bangke manghume melapen phere memelo West Karbianglong arlo aronre pen nangkilu chok lapen West Karbianglong arlo alamalong nangkache jok duna bangke pinrem meme lapen sodak pen pinrem ponopusi lamthe peklang pon News Desk Report, Karbi Anglong Live. Kidamtang jangmi poni phai ingkora hiniani Dokmoka Police Station ke parlo langhina hithi krong plea to warlong ani kangsam por phai truck apor malom ihum Maruti Swift akar langthak pen ahem ka chewang bom apor gari ke veke pachat pen John Thoma chainong aprang ke hadun perajok patong dersi ahiring tangrak pen kaching koi nanglo Lapen John Thoma chainong setami thilotlo Bangso motor katewar abang famen laki Nixon Brahma alangli Puloni Revenue Circle along Mondol pusi radatum che thampon rinti Lapen kachingko I Maruti Swift aka registration number AS01DA9129 pusi pangthek ponlo Kopai ke mesena jok aprana bangke joklo bonta arenga huwa bangke ahiring tangrak pen sonanglo Nona mat birta kirip dunlong atengke Dokmoka Hospital along si silang pon bom lang pusi birta longpon Langhin pen sarpang ring tikathar Karbing long lai Tangte pinya da birta ki lapansi kang ton paniklo